messieurs les chefs de service et de division, chers invités, je salue le directeur du personnel de la SOGAS, monsieur le conseiller économique et social, mesdames, messieurs, notabilité de la SOGAS, monsieur le sous-préfet, c'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie marquant le départ des moutons de l'opération Tabaski vers les antennes départementales de la DER/FJ. Il s'agit d'une opération à la fois sociale, économique et profondément solidaire, initiée par la DER et le FONSTAB, en partenariat avec un grand promoteur. Un promoteur humaniste, social, un promoteur patriote. Oui. Vous n'êtes pas militant de Pastef, Arona, mais vous êtes un patriote. Parce que vous travaillez pour le Sénégal. Consacré à la préparation de la Tabaski, c'est monsieur le Premier ministre qui nous a inspiré quand il a prononcé deux mots, solidarité et équité. C'est ce qu'il veut faire de cette Tabaski. Alors, nous avons saisi la balle au rebond quand madame la directrice du FORO pour qu'on puisse lever un fonds conséquent à partir de 300 millions en plus de l'appui du FONSTAB. Nous avons accompagné avec ce fonds monsieur le promoteur qui était déjà dans le circuit mais dont les services étaient nécessaires pour qu'on puisse aller vers cette opération de grande envergure. Il l'a dit tout à l'heure, c'est une opération inédite. Monsieur Fiam. Et je voudrais sincèrement remercier la directrice chargée du redéploiement qui gère les antennes, Mariemba. Je n'ai pas l'habitude de le féliciter, mais ça fait 2 fois que je la félicite pendant cette semaine. Et d'habitude, elle ne s'attend pas à mes félicitations. Mais elle était en contact avec les antennes pour réguler. Je voudrais donc, parce qu'au Sénégal, kadi gonnen koye jaɓɓal ɓarade e juuli taske wadde fof yo jarla jaafo mimi yarlima mi yaafima gonno ko affaire jawɗi taske Sénégal elle wonti farilla kono sunu noon kono hande wonti farilla ko mara ko waɗi ko Sénégal suusa etata ko boom wonde hikka ko min tan laye to hay goto laye Abou Diop ɗum masade Sénégal ɗum noon wadde en jetti Allah heɗen ɓaari hande e juulde taske ɗum waɗi men ɗoyata haade men woɗoyde hen yettude sernaɓe Sénégal fof mawɓe diine Sénégal fof julɓe Sénégal fof e mawɓe aada Sénégal fof kono noon aynaɓe gaynaka Allah jarama gaynaka jarama hande ko nana yiile enen namde koye men yitte wadde Allah jarama en jarama wadde aynaɓe on jarama somate ɗon mi yetta laamu Sénégal sa yetti laamu Sénégal jettata ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye kanko Allah okki Sénégal hande en jettima en mbima o jarama sen jettima jetten monsieur Ousmane Sonko le premier ministre en gandi ko gaynaka saabu o jaaka Casamance homba nagge homba ene mbaalu wadde en jettima e ɗum ɗo sen jettima yimɓe dewdina hen hono sehili men docteur Mabouba Diagne le ministre de l'élevage Sénégal en jettima eɗen gandi kanko jogui ndema e gaynaka e fof sen jettima eɗen nandi ɓe darde madame Diouf ministre des finances noon kewi wiiɗo ambono daari kanko jogui coppere ɗe kanko woni jogui FONSTAB sen jetti ɓen ɓe fof jetten la DER jetten Aïda Mbodj ko waɗi ko weeɓani mbimi nane enen kay heɗen jeeya jawɗi men heɗen mbaɗa fof heɗen dewren Allah
kono hono kiya hono makko weeɓani sabu kanko a waɗi garantie a ñamni kalis banque waɓe okkuma kalis wima yaye garta joɓami banque ala sehil kono kanko waɗi ko weeɓani garantie ha kalis ƴette kan jawɗi ko min sotteɗi ɗum woni weeɓa ɗum tagui ombo weeli yettude o weeɓi yettude kadi so jeddima ko ɗum gonga eɗen gandi ujunaji 5 jawdi ko deera soodi fo 45 département fo Sénégal ma jawdi ma jippo toon ɗa temedere ɗa temeɗiɗi ha Sénégal fo ha heeɓi jawdi kadi ɓuuri ko yodde kadi ko yimɓe ɓe ngala doole ɗum kay vraiment ko hunde yonde hunde fewde en jinani yimɓe ɓe ngala doole fuuseteɓe walla ɓe ngala joom galle muyeyi walla ɗen gueɗe walla cohluɗo ko mala doole no fewi ɓen de keede jawdi he en jinnani jawdi ina pecce goto foof jaga ɓoggol mum kadi kamɓe natata jawdi hoɓe labana koye mabɓe woni ko weeɓani ɗum noon ko ɗum tagui hande mbiɗa ko min haɗa andi min ko Harouna Gallo mbiyetemi komi gaynaka ken aynaɓe ɗen foof kono ko hen dillanmi ko meccal men yo Allah wallu noon gaynaka watte meccal jawdi ne jara 50 ujunere 50 mankuɗi joni DER laamu Sénégal ɓen coodata jawɗi kono sa soodi jawdi ndi ha dar joni ujunaji 6 mankuɗi keeɓa jawdi DER wima ya jooɗo ha lebbi 4 joɓa heddi ko kono ko ballal manggal woni ɗon ballal manggal elle ko dokkal sa okkama jawdi ina jara 50 ujunere mankuɗi nanna hedde 28 000 jooɗa lebbi 4 haysa mbuɗo haɗa nanna fof nanɗa haɗa okko DER kalis o sigi timmi DER kam minen keedi minen ko DER yoɓatami kono kamɓe kay ko DER nana faaboɓe nana wallaɓe walliɓe tigui enen kay DER walli men sabu sawni jeeyowo ɓuuri seeɗa fof ko yeyde président Allah ɓuuri seeɗa ko marché nan ɗum ɗo ko marché mba Allah okki men kono mba DER okki men donc weeɓani sa heeɓi jawdi ma jogui jeyɗa ɗum hande a suusata wawa somade a suusata yaade nder ladde haɗa sooda jawdi kono saabu haɗa andi jogui coodowo ɗum weeɓani kono heɗa jettaɓe e nden hoolare ko ɗum hoolare Harouna Gallo tan wona gaynaka aynaɓe Sénégal ne keewi wawɓe ko mbami ko temedere ne keewi ko min ɓuuri famdude yimɓe kono Allah hoddiriɓe ko mimi cuuɓi yomi walluɓe ɓe keeɓa jawɗi ɗi miskineɓe keeɓa jawɗi ɗi no hanniri ni eko ɓuuri yawde ko jiɗɗon wiide ko fartaŋe wona miskineɓe fartami kay wona Allah ballo Allah walliɓe malama Allah walliɓe hay enen yo Allah wallu men amin ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma jokkere enɗam ko ñalawma rewde Allah ko ñalawma kadi ballodiral ñalawma kadi jurmodiral ñalawma kadi mo ganduɗa rokki men occasion kewɗo woni fartaŋe kewɗo e Pulaar wawde settade nde ɗo moƴƴere o oɗo jurum e ngal ɗo ballodiral ngal ganduɗa Allah haali ɗum e deftere muɗum Allah wiye aya alquran ya ayyuhalladhina amanu ta'awunu alal birri wattaqwa wala ta'awunu alal ismi wal udwan albirru huwa Allah aw ma yuqarribuka ila Allah o ñalawma hande woni sababu makko so Allah nela ɗum yawti ko Harouna Gallo Dialalo oɗo dariɗo jangde muɗum e pinal muɗum e nunɗal mum e neɗɗago muɗum e ndimago muɗum e gaynako muɗum jotka mo ganduɗa waɗani gaynako o wutte ina tunwa hen ina ñodda hen ina sorɓa hen waɗi ɗum ko meccal nafa gaynaka ka naftoro gaynaka ka ko ɗum woni ko yiɗa e gaynako yo gaynako jogo ɗiɗo sifaji ko gonga won ko tawɗen gila pinden won ko tawɗen hande gaynako so haalama ko ɓiɓɓe fulɓe so tawi wonde ko almami yagal éliman ratibo hande sinno garoɗen ɗo hande ko suɓade éliman en gandi kam hande gaynako leydi Sénégal ko Harouna woni almami o kam woni almami ratibo koko laaɓi sabu annal fadla biyadillahi yuti man yasha wallahu dhul fadlul azim ɓural ko Allah tan jogui ne rokka mbo wela baɗo o ko goto itto o ko goto so itti hay goto wawa wattu so watti hay goto wawa so watti hay goto wawa ittu hombo woni on Allah subhanahu wa ta'ala Harouna ay hande Allah yoɓima ɓerde ma anniya moƴƴo ko ɗum suudu anniya bonɗo ko ɗum suudu ko jomum tan walata hen tawi joguiɗa ko anniya moƴƴo ko han walata hen tawi joguiɗa ko anniya bonɗo kadi ko han walata hen kadi golle ɓuuri haala ko min ɓurma an ɓurimi ko hebbinde haala tan kadi
khairul kalam ma qalla wa dalla haala ɓuri moƴƴude ko daɓɓata ko nafo walaw kana al kalam fiddutun as-sukutu zahab sinna lemsede ko ɗum kalis danejo kaɓeteɗo deƴƴere ko ɗum kange an deƴƴere ma nde jibini ɓesnoje mawɗe ne feewi kewɗe nafoore eɗen jetta président de la république leydi sénégal woni Bassirou Diakhar Diomaye Faye eɗen jetta kadi Ousmane Sonko premier makko ministre ɓeeɗo ko worɓe filɓe ko worɓe dariɓe ko worɓe kadi liggiɓe wattuɓe yimɓeɓe haqqillaji eɗen jetta kadi madame Aïda Mbodj action mo waɗi o saabu vraiment o ande ko ɗum leçon ko ɗum jangde koɓe mbeɗɗo ko kadi belali men neɗɗo moƴƴe tan ay haqqille ala ko nafata so wona famde e naftorade an a faami nde poɗɗa nde famde a andi nde poɗɗa nde andude a hutorima kadi nde poɗɗa nde hutorade saabu Allah ay Allah so tourni page defte jippinoma ɗo ko wayno Tawret en Linjil en Zabour en Furqan en kono ɗen ko defte ummiɗe Allah kono nde Allah ittiɗe ɗo wi wonde ko alquran gaddumi sa jagge defte goɗɗe ɗe wona alquran sa maayi ko jeygol jahannama paaɗa luwaji ko noon mbayi ko Senghor adi lamade Senghor nde ummi ɗo ko Abdou Diouf lomti ɗum nde Abdou Diouf ummi ɗo lomti ɗum ko Abdoulaye Wade nde Abdoulaye Wade ummi ɗo lomti ɗum ko président Macky Sall a faami nde Macky Sall ummi ɗo Allah e welaka kam inni ka kam felliti ko Bassirou Diomaye Faye kam lomtoto kam woni 5e président leydi Sénégal ɗum noon an a faami ɗum a nandane e yimɓe a wona yimɓe ɓe ganduɗa nangoɓe leñol mumen ene mbaɗa ɗum bandorde ko cubballo wiyata ko andi cubballo funtal lingu mangu ƴettata kettel tokosel waɗa e bande weddo e nder ndiyam ha funtiri ɗum lingu nanguiri ɗum an a wona on neɗɗo an ka naftowo leñol ma kono wona lorowo leñol ma ka ballowo leñol ma kono wona puntowo leñol ma min jettirma Allah an Harouna min jetta noon oɗo madame Diouf mo ganduɗa kam ardi DER mo ganduɗa kurko debbo nehiɗo joom fonstab kurko debbo nehiɗo joom haqqille deeƴe haqqille teyɗo ha no feewi mbaɗɗo posé mo ganduɗa ko laaɓɗo reedu kadi ko halfina ko ina andi ɗum ina andi ko ɗum firti ina andi ko ɗum nafata omo laaɓi hen reedu homo yankini kadi o walli men omo yañani men homo niwani men ɗum noon madame Diouf omin jettuma omin ñaago Allah kadi yo Allah ɓeyduma eɗen jetta kadi Mame Bouba Diagne mo ganduɗa ko ministre baɗɗo fayida mo ganduɗa oɗo dariɗo jamma ñalawma subka kiiɗo mo foftatako keɗotoɗo aynaɓe teddinɗo aynaɓe ittanɗo gaynaɓe gueɗal kadi disdiro e aynaɓe kala kadi ko disdirta e aynaɓe omo hutoro eɗen jetta hedde makko kadi ministére secrétaire d'État Alpha Ba mo ganduɗa wona kayne ko dariɗo hano feewi caggal ɗum en jetti dendagal pelle aynaɓe en jetti dendagal aynaɓe rewɓe ɓe worɓe foof Allah jarama on jarama ko wondirta ñalawma hande o ɗo e séance eyi eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jetta Allah eɗen jettana Harouna Allah eɗen jettana aynaɓe Sénégal foof Allah nde wonno ɗum ɗo hande ko Harouna rewi kono ɗum ɗo hande ko aynaɓe Sénégal foof yo jaggu kala ɗo ɓi gaynako woni yo jaggu hande ko kañum liggodi e DER nde wonno ɗum ɗo ko faydagal manggal e hande DER ara ƴetta e wallude miskineɓe ara wonda hen e Harouna Gallo te Harouna kadi DER tawi ɗum koye wallude miskineɓe saabu kala ganduɗo ɗo so tawi aɗa ara ɗo korka walla aɗa ara ɗo ñalawma aljuma ma andu Harouna social mo ɓe mbiyata ko hen woni kono ɗum ɗo ko faydagal manggal holli kadi hande aynaɓe ene mbawi wonde entrepreneur en ɗum ɗo ko entrepreneur tawa ɗum kene wona ujunnaji 5 e temedde 4 baali ƴette wiye yo sara e leydi ndi taw ko Harouna waɗi ɗum disposé yaade e jawdi ndi kadi ko ɓiɓɓe aynaɓe kañumen coggi baali ɗi kañumen jadata hen kañumen ndenata ɗum noon eɗen mbawi wiide en jetti Allah en jettani Harouna Allah en jetti lamɗo leydi ndi saabu kamɓe quand même suɓade ɓe Harouna ko suɓade andude bawɗo ɗum wadde so Harouna enen foof eɗen gandi ene wawi ɗum wadde saabu noon mbeɗa wiya ñande foof kala ko ganduɗa tubako woppit ɗum e boɗoyol mum ko neɗɗo añi tubako ko foof yoppi ɗum e boɗoyol mum Harouna Gallo Dialalo o jarama aynaɓe Sénégal jarama on beltanama mbokki doom ndey ñu ngi leen di nuyu mag ak ndaw góor ak jigéen waaye di jagale nuyoo bi ki nga xamante ne moo sababal lii di DER bi nga xamante ne madame Awa Mbodj mi moo ko jiite Aïda Mbodj pardon ñu ngi lay gërëm di lay ñaanal yàlla ci gërëm bi nga xamante ne
am na fu mu tàmmale mais amul fu mu yem ngir kontaan ci li nga xamante ne budul yow de ku mel ni ñun dana jafe ki yow lool ki fete Eid bi nga xamante ne mooy fet julliti kon ñu ngi lay gërëm bu baax waaye di gërëm waale ñaar xale yi di Diomaye ak Sonko di gërëm waale suñu honorable di Awa Seck ki nga xamante ne moo ñu jiite ñun handicapé yi moom la ñu yónni toujours ci yéen bu ñu leen soxla incha allah bay ñu ko ñu ngi koy gërëm di koy ñaanal yàlla jàmm DER bi ñu ngi ñaan yàlla awami mu continuer ak moom Aïda Mbodj yàlla may ko wér ak tal ak li nga xamante ne liggéey bi nga xamante ne bii kenn mënul xam valeur am dëgg ñu ko xam mooy ñun ñi nga xamante ne amuñu mënuñu kon loolu bu amee du yem tey moom ñun fu ñu mën a nekk dañ koy ñaanal yàlla jàmm surtout rawat na jamono bu mu ko defee di jamono bi nga xamante ne rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa ne fukki fan yu njëkke yi ki tabaski lépp lu waaji di fa def kilu ba dañ koy ful ki tiyaabo kon Aïda yàlla na yàlla ful ki liggéey bi nga xamante ne moom lañ la jégalal ki DER bi DER bi ñu ngi ñaan yàlla def mu continuer mu bañ a dag ndax liggéey bu am doole mi liggéey bu am solo liggéey bu am valeur liggéey boo xam ne yàlla si boppam gërëm na ko dimbale ajulot moom yàlla wax na ko ci alquran ci aaya yu bëree bëri rasul sallallahu alayhi wa sallam moom itam wax na ko ki nga xamante ne taxaw na ki mbir mbokam jullit yàlla dana taxaw sam mbir Aïda yàlla na yàlla taxaw sa mbir ci bépp xalaat bi nga xalaat pour jëmale réew mi kanam ak sa mébét yàlla ko yàlla may ba nga motal ko fii lépp lu ñu fi wax dañ fay desal ngir kontaan bu ñu kontaan fii vraiment mënuñu la fay lu dul bay nañu la ak yàlla wa jazakumullahu xayran wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. gërëm di sant dañu wax ku sant nit do sant yàlla maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant Ndeye Ndiaye Ndeye Wade Ndiaye mi ma fi indi ndax ku sa borom kër laaxu nga toog si sa kër génnuloo demuloo fen ñu ñëw na la ñëwal am na programme bu nekk fii ñu ngi lay dimbali di dimbali Aïda Mbodj macha allah yal na yàlla may wér ak fekke ak tal lii moom yàlla na fi sax Diomaye ak Sonko yàlla nañ fi yàgg ndax man day ñoo nekk sama xol wax dëgg yàlla ndax Ablaye Wade ba mu fi jóge ba tey ñoom ñoo nekk sama xol kon nag yàlla nañu yàlla jubalal bépp jullit si barke yaa Rasulullah ndax sama jëkkër moo doon tabaski ba mu fi jóge ba tey tabaskiwu ma ngoon nag bu ma Ndeye Wade Ndiaye fekkee ba sama néeg na ma ñëwal fii ngoon maa ngi koy sant di ko gërëm yàlla nañu yàlla jubalal si barke yaa Rasulullah